Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-Office jong District Mission Coordinator SSA Southwest Khasi Hills District hene kasingi ka khatway tarik unailar kalayo bansa mi ki tiar jing yarap syakisan pu arngut ki khna ki badan jingduna ha ki department jong ka Southwest Khasi Hills District kini ki khna ki bayo jing yarap ki de ki bala yo lom lingba ka assessment camp ki ba kan thop sap huwai ngut na mau kerwat bat khatway ngut na rani kor ka jingthmu jong ka sarkar ban yarap dak ki tiar shi kini ki khna ki baduna ha ki department kalong ban penyo ye ki ka ju ka jingnang jingtep bat ka jingstan kumbalong ki we ki khna ya kini ki tiar ki ba kan thop na do ki hearing aids wheelchair CP chair smart cane braille kits bat ki we la yo jingerap lingba ka samakra shiksha abhiyan bat ka ALIMCORMC na Guwahati bat ya kini ki tiar barem dor la yo ban sam do ba renik ton lingdo tongkhar MLA ka than ubadiru menteri ka tanat PHE ka sarkar jilla Nakalyang ba renikton hakani kasngi komshi benta banya dan benta lembat kini ki khna ulayo banno senyang da song pisa shabaro kini ki khna hakani kasngi sami kini ki tiar la dan nangru ka kong di thongni IED coordinator SSA Southwest Khasi Hills District ka kong S Kharsotno District Mission coordinator SSA Southwest Khasi Hills District kong M Kharbangar State IE coordinator SSA SENAM Meghalaya Shillong Kong BKSM le special educator bat kiwe Jengla kebakar pan dan yang orang kita differently able children, ikon kena ikon kibadon ke jengla kebakar pan. Nasmutana itu kata-kata bah hakapertei kila asyam bika kentin masukutana tahapan yabut hakabaki orang differently able. Kamu kibadon ke jengla kebakar pan. Perkini kalau kajisya hakaba kajingla juga gini gikon kabakam kerpang kabakila kamha bandi kiwe kibabiang lada kinhikai yo babiang nadong sedong ban syutare ya bomatla andre bukun syutare ban thok kidak katay lano finamla badikai andre yo bomatla hok pade la badikai u dak ba unla ban thok dak ba syutare dak ba syutbah ulang berkam. Kata kali kajing la kebakar pan. Ya breu ubom kelut pin hikai ban ai kini ki hearing lan kino kitiar ban ba untrei kum ba kelut kinam la ban hikai lan. Tehri kawan kala ya kini kajing ai ka breu ai. Hakini ki kon ki bangi ong ba kidon kajing runa khotmat namar ba kim don kumadon ki wei pap de ki parakon ni ong ba ki don kumaduna ki de kumaduna duna de kamet andre ki don de ke jingla ka bakar pang ban la khamba ban ni ki pap ki biang de do ka daw osio de hado kata-kata ya kita tin ke ong ki differently able children ki kon kena ki badon ka jingla ka bakar pang tengai kublai na ta jo pi ki mi pan bat yang kitbok kerjang atau jadi kikik pa bau blade rekera pun yarap ya pi haki yang kisem bapirna awat isko tu ya kajik kia jauh pi kikik pa banjalam mikili kikon kumbala ong ikong jodes badon diweri kikon jogi terus kumbala ikon kerpangi bah break jauh kita kijing duna dekat rei lah penla ya ikon kat balpas ke MSC kabangila skop sarong kata jauh ikon jogi bat kene kare kanuksa ko hado kata-kata dalam itre kare office kane kanuksa ko hado kata-kata bamaphi kwik pa kane ka challenge ka jingko hago hinbo ban ong bangin penlongkam ya kini ki khon ki badon ke jiruna ke khotlet
ngin penlengkap iki hoat na kaleng kesorkar kala itu eki ban ai kajing ai kabakar pan bakin don wat kabaha thung kam thung jam ba 100% kinyo ekari kabha Welfare, kumna social welfare, kumna ICDS, kumjuru na kaneka SSA kasama शिक्षा अभियान बकलों बनता रे मचुआपत नीति पुनका सर्वा शिक्षा अभियान कमत लंबा कने का प्रोजेक्ट रो का फाइकमत lang या kini ki kena ki badon jingduna department teni ka SSA namar kadai ka tanat ka badai pej ya ka jingnang jingstart ke education ka thelben kamtam ya ki kena ki ba dei ban yo ya ka jingpule ka ba kaju lakuno kuno kinyo ya ka hok kanyo lek pule kumbaki wepat ki parak naru kiyo dena kata kadau habang ngingi ngidon kinong trehang ne hapo ka SSA jungi hapo district hapo ki blok ngibu ya kita ki BRP on IE kenang ba maki kinla ban lek saki feel saki school bat waro saye ban lek panyarap ki kena ki ba melak ban boys school Tenda ngilalay ban sorbet ngilalay ban ya pet yaki haki sem joki ngilap ken makidon ki kena kiba kimla tang ban ya ban lecture school ro nakadaw kajing bomla ya joki ki kejat kajing bomla joki bom yo I ki kmat bakri ken rat kiba hing hasem ki sitom ban sulit ba ha kamet joki ban poy ki school takada pasurkat ka ibit ka ndangila report yaki la pentip chaki ya kata kacing chaki lasngap yang ni da ka baki ai yakini kitiar kum ki wheelchair ki CP chair ini ki rollator nang ki smart can nang ki yaki bom yo snau ki ai ki hearing aids ma ki tiar nyara penio snau te knamba makiru kinla ban boy sya school lada kimla ban boy 6% ro yaki la sya la kuno ba baro ki depan enroll po school bakin room po school te ban le hakal yang juga ben kai dinang di start kita ki ban long pino kai bakal pangdu mo kila ban le puli kini ki national institute ba ban long pino kai kal pang kumbal pa pas ni ki bai namangi duna sipuan hakaba menta ngilayo ka Supreme Court order kaba kia kun kita kini kai pang joko baro ko wikir India bat ka sokal India hi hakaba kila persang bakin yo kita ka hok ki ka regularization na ni ka jing ithu no jok sokal penuh ya ki mo te ladangi spek na menta ka state ni kata recommendation ka balawan na na thi na sha thi sha po Delhi mo na ko Supreme Court kalau recommend state ni dan kam hadu south pala ko anut kita kena hikai ke panghaman lagi level hai ingin yuk kita kena hikai ngidunang telat nama tang atas scheme SSA ada ngisim tang ini existing block ki block dan lupa like kandai tadi ngin bentang ni kurangun but secondary level ki badai ya class 9 hadu 12 ngidon tang khat nyongun saya ingin yuk anak kita kiberi ke menyarap penyanyi mereka terekam kena menggani ke scheme jok pulih putih gini kena kan long ke bajong Mendai, dia lada la air recommendation tak tam ngentung. Hai pakai ni nyok beriau. Nama kapan sien hi? Hak itu kipuar buat bantuan po bangajang sedang menteri kebijakan. Ni ai sensitization program yang kena hikai, yang ki village local leaders baro mo. Ni ai kata kajing tip ba pensiun ni kena samla lagi kini kita balik pulih kini kilang berfer. Buat ban pendekam ni ban tahu ban ai kum kini kimia machine mentah bagi ai hearing aids. Dari mana ban ai ko ba asas iki ki audiologist don hani hapo takhan ni sama korban kindiat ban ong hapo me khalaya bat kalis bagi register bat ACI list ka baki provide ini sejauh setiap khalaya tang kini ki balak trin hakal yang banong hikai ka panglu ngidang duna pala tang hapo ka aspatam buat kini hikai kimdan hakas kim ni kimdan nama balik kapus ba ahin na skim kadi dia bat bagala fix angkat tangun
Ndai, dan mentapat ling bakataka Supreme Court order, lakan tu yang man kistiat day batung. Te kani kadai kalat kakabuksia yang mga share shapi ki nong balada kidong kikun sana. Kan sudah lagi kentu ki banai puli nak kalian dekat disability area. We don't come. Mo mengiyo ki beriula jong banteri haki hospital lani hakita ki DRC lani ki wait ki hospital civil hospital ni dan kini dan kam